大家平安。Jawab-jawab itu sa kajam-jaman nama kajina na sulibat. Saka tutsua kajam-jaman arja supui na kai nuat semas imazai toa Timoti yang sangasan. Imazai toa dosa kayan imazai toa ita karan 840 katulima karan. 提摩太前书2章1节到15节。Pai sangasan papupi suraken tanumun. Ki aungu toa semas inuriu pazekazekatu inuri karvau toa pacara cau-cawanga inurian uta marka huangti katua marka namasan isa susuan amapolat ulatina na sulibat na marasud na paalay ta semas saka nangwangwa ata kinay katsawanan ay chua namaya tutsu nangwa saka uri karvain nuata kakiilingan at semas ayatwa at semas salinga tua na mapasiling at saw-saw mapulat saka na kemelang tua kauridan na turo at semas macedil saka maya au azwa i bechikadan tua semas katua saw-saw pada jalur-jalur macedil saka maya mawan nazwa na masan saw-saw ati Kristo Yesu di Kristo na kisam bari tanga sa pasirban macay tua sika mapasailingan na saw-sawanga au pai kinudan ni madu sini pasekelang anga tua warung na saw-saw tu uri pasailing tua na saw-sawanga no madalu nanga azwa pininet adaw manasika singkaulan akan apa satwa ini ka Yudaya saw-saw tu masan rotau cikir-cikir tu masan singkaulan katwa masan roturu-turu tua sika saruan yang maju sa kelang tua kaulidan na turu pauli-uli daken ini ka kena vensa-vensa au pai manasika namaya tutsu ku inasalinga au al-alai no inuanga ini ka kemina mali-mali ini ka ika ribu-ribuan ula nama cingkiya kini meneman no inuri-nuri au namaya uta vavaya-vayan ula kipapauri ngau sa kawa tua pacenceng ini ka na seminia sikuda pakakuda-kuda rawat setua uval sikuda kirereng tua ki tua ata tua pazangara kawa ula izwa nangwa sikudan ana sejala petua kini pasemarawan tu na masarwanga tua semas vavayan nangwa kituru ini karukai saka na mitai tekuan ini ka kena seraing tua tumurwa vavayan kumali kisapil palabak tua walai nangwa letep sakamaya ayakan ayatwa sinisangas ti Adamu mati na semas sana ati ti Iwa au ini kati Adam linigil mawan nazwa babayan linigil sa pasaryo nga tua pininet kakudan na semas dakwa babayan no nakipapauri nga saka na rumurus tua saruan tua kilibak tua cintian ki mapasiling masa pinolakan ay cukai nuat semas satu cua kajam-jaman sini pupaterwan 前进的生活呀那个嘛西巴隆巴阿莱呀谁干出所谓的金钱是一天到晚呼求上帝开口闭口都是感谢主赞美主吗？
保罗在提摩太前书2章陈述基督徒敬虔的生活，首要是为所有人向上帝祈求、祷告、代求、感恩。保罗希望男人能虔诚地举手来祷告，在各聚会中能控制情绪，不发怒，避免与人争吵或激辩。保罗对女人的教导则要安静学习，谦卑顺服。换言之，男女按其服事的角色各司其职。在9到10节，保罗清楚表达，真正的敬虔并不是外表的穿着或装饰，也不是指外在的宗教语言，而是要有与内在信仰相称的好行为。现代信徒的敬虔又该如何展现世人的面前呢？怎么样的好行为才算活出与信仰相称的生命呢？保罗在此强调的是敬虔的祷告生活、谦卑积极的学习态度，以及个人按照恩赐在教会分工，各司其职。这样的信仰展现应该是主动关切这世上的局势和人类所面对的各种困境，如此才能成为众人的代求者。此外，基督徒不单要积极学习与信仰相关的事物，也应对各领域抱持兴趣，发掘自己的各项才能，为主所用。不论在何处，乐于与不懂个性者同工，不以权力来辖制或贬义他人，活出上帝美好的形象。Sina tu soal kajaman-jaman. Satu soal kajaman-jaman, sina apurua tu soal kajaman-jaman, imazai tu sang-sang karan kata imazai tu haro karan. Pai sang-sang asam papopi surakan tanumum ki aungu tu semas inuliu pajika-jika tu inuli harvau tu patara cau-cawanga au pai manasika namaya tu suwaku kinasalinga au ala-alay no inuanga ini ka kami namali ini ka ikarivu-rivuan ula nama cingki ya kinimneman no inuri-nuri ay cukai no seman saka cici nama pulat ini ka manu amina mali-mali marwa ajemengar to semas sini paputarvan tantin tu soka zaman-zaman cici namarka sinja ay cuata kina sinja tayaw nuna kemasivarung tin paalay to semas inuri cinsa kamaya kiaong to marka ta sara-sara tayaw to marka ta witik to marka saraparapai marka cau-cawanga tayaw inuri kiaong mareva tayaw to ta semas saka cici na marka walalay latinana kemelang imazai to ini nuanga latinana ini kana kemina mali ini katina ikarivu-rivuan tayaw latinana makaya nama cingki no inuri-nuritin marka walalay au marka bawaya-bayam lana letep anak kiparaing saka nama kaya nama siswa to cakina kemudian tayaw atau cakina cawan walay babayam masiswa to sikipu sensengan to kina cawan to cakina kemudian tayaw saka imazai to sini paporingo tanutin anak penaulidan na kemasivarunga paalay ini kamanuami na kinaban ikamanuami na nangwangwa asu syaivuan tayaw aca syaivuan ay cuaca asaruan tayaw aca syukudan ay cuaca syaivuan aca kinman na kemasivarung na paalay ini kamanuami na kaya aca sibewai kisakamaya saka titin tu cuanga titina sinja akina matainu mana napat na nama pacenceng
anam napakiamaw tuaca sikudan, tuaca siewan, tuaca kinuman. Pasamaraw, tankin akipapaulingaw. Ay chua na matutsua na kamasibarong paalay. Saka na makaikin na masiswa tuaca pararota nga inuri anami tetukuan na napupisur na kisamula tua kiturua nga. Saka cucen na meotan. Ay cuaca kinakumdan, ay cuaca kinituruan, ay cuaca sakwan. Na makaikin na masiswa tuaca na makakaizwa tuaca sakwan. Sa silungwa at sikipusensengan tayaw. Saka nakuyang nuikatin na kamasibarong apaalay. Tuaca kemudangan tayaw. Nuna matazwa manarui makaya sisukautin. Manarui na makaitin na masiswa tuam. Na martumali-mali sipatsunan martumali-mali at kinakumdan na tsaw-tsaw na makaitin na masirivarvan na maraso jitayaw ika masiswa tuaca inirajanan masiswa tuaca kinakumdan tayaw baika palawa ka kisapil tua tsaw-tsaw na makaitin na nakiswar na makaitin na kiparareng apararaw tua mana sinipandajuka tenuaca semas ayakana pasamaraw papupisur tatisun atiakan. Satu sokan zaman-zaman sinipaki menumitianutim 在一些聚会的场合中，我是否坚定展现自己的信仰，并且好好控制自己的情绪，避免使旁人受伤。现在都说个zaman-zaman orang jaga lui nak kirim latina nak malu kirim saka kainuri。主啊，愿你与我同在，使我能使人和睦，帮助我有积极学习的态度。乐于与不同的人分工合作。Temas, yang akan tamsun. Lasunana papupisur tanuakan. Lasunana ijajaran tanuakan. Ori nama kakenana masihwa tu aku sikudan tu aku mudanga lana sarungangua sakana suleweliwat. Pusala jaken ori nama kakenana kisamula akituro tawan nangwangwa saka nama kaya kenahutan nama sirwan kita bilang tuan nama artumalimalia coco saka nama kaya mapapangpangal tua sensengan saka nama kaya nama ita barong sikipusensengan ayakan naki aong saka mali-mali ku inuli pakata sungadam di Yesus Kristo amen. Mali-mali itu saka naman nama kaya tinanam misiraslang sumupo akilaroy ito akay no at sumas dati pinaene sa pasusui sa kanama katina na nakamasivarong paalay tuatya kemudanga tuatya sumas ayakan na pasamaraw sa kamali-mali latina na suliva tutsuwatya kini adavan tatya pingan